Mopekulo yung atanan. Anaton ibanghelyo yana naghihingaday mahiunong han interaction ni Jesus ugahan mga Saduseyo. Ini nga mga Saduseyo amo inihiraan diri natudan pagkabanhaw. They do not believe in the resurrection of Jesus Christ. Ngan inihira nga mga Saduseyo nga diri natudan pagkabanhaw ni Kristo nagpresenta rin senaryo kan Jesus mahiunong hin one type of marriage na kundiin nasiring an balaod nga an bugto nga lalakihan namatay nga bana pwede umasawan na balo han babayi. Gindescribe nira an senaryo nga an babayi ginasawahan pito nga magburugdo nga kalalakinan na kundiin ini nga pito nagkamatay. Ini nga pito nga kalalaki na nagkamatay gihapon nga waray naging usa nga anak. Niyan ira igin pakianak kan Hesus kun kanay man ini nga babayi magiging asawa dida han panahon han pagkabanhaw. No? Kabugtuan ko dida kan Kristo, una niya tanan aton makikita an attitude han mga Saduseyo. So kay ano nga napakiana man hirahin butang nga diri man hira natuod. Ano? Salitan bato ni Hesus sa ira inusa nga siya unta nala pagpakaalog adudog ano kun maaram la hira sumabot. Kay ano? Kay siring pan Hesus ay mga pulong mismo nagsiring iya nato santos nga ebanghelyo ato nabasa sumalakan San Marcos na siring pagkasayop niyo maaram ba kamo kun kay ano? Tungod kay waray kamo makasabot han kasuratan uhan gahong han Dios. Waray na pangasawa ha panahon ng pagkabanhaw, kay masusugad na han mga anghel halangit han mga tao. Salit, kabugtuan ko nila kan Kristo, ini nga naging baton ni Jesus ha mga Saduseyo, amo an pagpakita han ira mismo ka mga ignorante, han mga Saduseyo, han kasuratan, ug han gahong han Dios. Tinuod ano kabugtuan ko dita kan Kristo mag-aram hira ini nga mga Saduseyo mag-aram han balaod ni Moises. They were intelligent, no? Knowledgeable of the law of Moses, kundi diri ininira ginuokyan nga ira kinaadman, no? Gingklaklaro o ginsasayon ni Jesus nga iton kinabuhi kahumanhan pagkabanhaw in iba na kaysahan tunanon nga kinabuhi. Didan pagkabanhaw, ang mga tunanon nga gin-establisar sugad iton pag-asawa o kasal, hindi rin na applicable halangit. Ano? O after the resurrection. Ang mga nabanhaw nga tinuhaan Dios magiging sugad nahan mga anghel. Ngandiri na magiging sakop han balaod han tunanon o kanan kalibutan. Amo man nga ni kabugtuan ko dito ni Kristo kung kita nabunyagan na we go beyond our citizenship as a Filipino. Diri na kita nagiging Pinoy kung nabubunyagan na kita, kundi nagiging mga anak na kitahan Diyos. Asya ini iton karoig sinyon hiton binunyagan na Kristiyano. Nga sugad maliwat ini iton aton mga gios. Kung nagiging binunyagan na kita, diri na kita unta nagsusunodhan ka ng kinalibutan niya paagi. Sugadhan, pagbulos, revenge. Diri na kita hiton nagagad. Kay ano? Kay binunyagan naman kita. Ang kadiri pagpasaylo, we do away with this. Kay ano? Kay binunyagan na kita. So kinahanglan na kita magpasaylo. Kung nabubunyagan na kita, kinahanglan na naton magpasaylo pirmi. Ay kita paghulat panahon, sunod pa nga sunod niya tuig. Humigugmahan mga tao nga magrawtan batasan, kun kita nabunyagan na.
Ang pagbuhat han mga mag-upay bisan waray mga tao nga nakita. Ayaw kita pagpinahiarahin ini nga sinisiring nga may ada picture taking kun may ada naton ipinanhahatag nga pagkaon o di nga ni ayuda. Ay kita pag pinanubad kanda kuan maram na kamo damo inhira. Ano? Ang hinumduman ni San Bonifacio usahan santong aton aton ginudumdum yan ang adlaw, nagpapadayon na sa nga daya na, darahan iya pagin loyal kan Kristyanismo nga pagtuo. O gan iya pagin matinumanon han Santo Papa ka Roma. Warahiya tapod han iya kalugaringon niya, panunahuna, warahiya tapod han iya intelligence. Amo ini ito na hitatabo yan na, kundiri nga ni subay hiton aton personal nga panlantaw na bulag kita. Salid, amo ini nga damo iton mga sekta. Damo iton mga tuluuhan. Kay ano, kay diri, subay hiton akon personal nga panlantaw. Selfishness. Sugad man gihapon kan San Antonio de Padua, diri lahiya famoso darahin pagin darangpan hin mga nagkakawara nga butang, kundi darangpan o protector gihapon hiyahin mga naghihigugmaay. May da lugar, didiha, gawas itong Pilipinas, nga itong mga tao, nadangop haiya, nadangop kan San Antonio de Padua, pamiling, panginiyupuhin, gugma, they beg for love. The intercession, matagan hirahin gugma. Nagkakamay-ada sugad ini nga mga birtud, ini nga mga santos, dara anira pagin simple o kamapainobsanon. Ang mga Saduceo, diri nakakakita hanggang human Diyos, o diri nakakaintindi, o diri nakakasabot han kasuratan, han Biblia, han nilalaman han Biblia, dara kay natatahuban han ira pagkamapahitason. Maging inspirasyon na nato ni San Bonifacio, didahan iya pagin masinugtanon ng santos nga simbahan. Pinaagi, kan mga tuduhan Santo Papa, kaupo mga kapadian, o kan San Antonio de Padua. Didahan iya pagkapuraw, o didahan iya pagin suok kaupay ang Diyos.